Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king kadwang aldoning novena, parangal king Virgen de los Remedios, para king kana mapulot anam abanwang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakyabe tala naman karing panalangin tamu kaniting banalamisa, ing kapasalamatan at ring kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. Kambeda ring talapagobra, ring talapakiramdam at ring mamye kasaupan. Anting pamagsadya para king kapitong banwang anibersaryo ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. DWBL 91.9 Bright FM. King daratang a Septembri a 7. Ingke katamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie Dicao, kura paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Abi-abi tayong iyang pangiting banal na misa, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal espiritu. Amen. Ing kapayapan natin lugod, kambiyan na ning kasalpantayanan na ipagkalob na ning Diyos Ipa, at ning Ginong Heso Kristo, mantabi sana kaya kayungan. At keka antimurin. Mayo payabak po kaya kayo. Mayapayabak po among. Paano payaya po, menaya kayo? May traffic po ba na kanik ng Campo Libas? Misan pang irap yung Diyos, na kikatang paniga po. At kaya tamo, magparalam po. Panwalan, na rin kikatang kaya donan, misan na pang may pakibatan, kaya tang grasyang kikatamong kamtan. Miti po ng timong pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipaniga po taming patawara na katamo ng iba, uling mitmuyaking kamo, ampon ganaka. Ginupa kalolo. O ginupa kaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginupakit may kaya kaming pakalulu, ampon lugod mo. At ibye mo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos maipaya, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ang sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo, o ginuming Yeso Kristo, binyeme kaya kami Maria, ing sarili mong indo, bilang kaya kaming indo, baningata na kami, kapamilataning kayang saup, anting meto nga indo, milaw kaya sana king kaya kang obrang magligtas king yato, iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibiye, ampon mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal na espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, era kayo pa malyaring pakipagsalitan, anti mo ing pamakipagsalitang daraptan ko, karing taong panok na nga nanana ning espiritu. Kailangan ing pakipagsalitan da kayo, anti mong taong makayato, anti mong bingot pa, king kasalpantayanan Kristiyano. Kailangan king gatas ing ipakan ko ke kayo, uling kayo pa makasadya, king masyas apamangan. Ang gangeni kayo pa makasadya,
uling mabibiye kayo pa, antimong taong makayato. Ating mipapangalalu ke kayo, at mipate-pate, iti mga baldugan, king tao kayo ping makayato, at mabibiye, agpangking panugali na ning yato. Neng sasabyana ning metong ke kayo, ako kang Pablo ko, ating aliwa naman sabyana, ako kang Apolos ko, kayo wari taong makayato kanyan? Ninuwari i Apolos, at nino i Pablo. Ikami ngan talasuyo na kami ning Diyos, at gagamita na bantay randa kayo, king pamaniwala. At depat na ning balang metong ke kami, ingobrang binyena keya ning Ginu. Ako ing tinanam king bini, i Apolos ya ing menugtug, o neng ing Diyos, ya ing pepatubo king tanaman. Aliwa ing tinanam, o ing menugtog ing maulaga, nune ing Diyos a pepatubo king tanaman. Alayang pamialiwa ing tinanam king menugtog, pareho na lang ablasan ning Diyos, ketang depat da. Uling pareho kaming talapagobra, king obra na ning Diyos, at ikayo ing maranglena. Gusali na kayo naman ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginoo, ban maging sariling keya. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginu ban maging sariling keya. Maligaya ya ing bansa, nung ing Diyos ya ing ginuna. Maligaya ya ing balen a pinili na. Iba't banwa ing Diyos makalawe ya, sablang taong keyang lelangan, lalawana. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginu ban maging sariling keya. Iba't king trono na, pagumasda na, sablang mabibiye king yato, ya ing miyubog king isip da, sablang dapat da, balo na. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginu ban maging sariling keya. Ing ginuyang kekatang kapanayan, talasaup at kambilan, maligaya kami uli na, uling lagyo ng banal, panaligan miya. Maligaya ya ing balayan a pinili ning Ginu ban maging sariling keya. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa ay iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. May ako Yesus king sinagoga at mintaya king balen ng Simon. Ing katwangan ng babaeng Simon, matas siya lagnat at sinabi re kang Jesus. Lepitane king kayang pagkeran at inutos na king lagnat king lakwane. Likwane ning lagnat at agad-agad tinalakadiya at sinilbiana la. Inyang dimbog na ingaldo, ding sablang ating kamag-anak, amaki miyayaliwang sakit de laro kang Jesus. Dimpaknoring gamat na, himbalang metong karela, at kinayap langan. Pati demonyo, dinwala ka ring taong dakal, at kukulisak da. Ika ing anak ning Diyos. Dapat binawal ng Jesus, at buring magsalita, uling balura, kingya ing Kristo. Inyang ganingaldo na, may ako Yesus king balen at mintaya king metong aldugal at tahimik. Paninto ng dering tao, at inyang atagpande, erane buring bako, dapat sinabi na karela, kailangan mo naman ng ipanal king may pabalita ng kayarianan ng Diyos, karing aliwang balen, uling itiya, ing tinubod ng daptan kuning Diyos. Inya menaralya, karing sinagoga da, ring Hudyo. Ing mayap a balita ning Ginong. Kapuryan keka o Kristo. May kading balang metong kaya katamo, at inyang kanya-kanyang panigapo, ang ini kaniting misa, makanyantang King Diyos, manigapo. Gaganakan ko kitang milabasang Domingo, itang kadwang misa king sentro,
Itang pasado alas 9, ining bunsong kapatid ng ima, idang Belen, mig-text siya kanako. Ban kanita mo, ipayabot na, kitang oras ay ita, ining kapatid na rima, idang waning, matindi ang sakit panamdaman. At iya mismo, inyawad na, nung maliharing i-text, na ako ning bunsong kapatid ang magbante, ban panyawad panalangin. Mapalyaring kitang oras sa ita magmisa ko at tinggap kaya ining message na ning dara, idang Belen, ning bunsong kapatid ng ima. Antiko niya namang abasa at makanyang kabang magmisa, ayabe king pangadi ining darang masakit. Nakupen, kabudabalo kung ining mismong masakit, yung mig-request na i-text da ko ban kanito, pabalo mo ka na kung kitang oras ito, mga gayak yung sakit apanamdaman ining dara. At maragula bagay pagpasalamat mi, ating grasyang mi pagkalob at may paldan niya ining dara, kitang oras ito, mila ko itang panamdamang sakit. At na bengi, balang muli ko bali, nung yaman Lunes, Martis, lilipatan niya kayong kasumagin ng balay ng larang masakit. At makanyan niyang ting makoy na pinandit, pinray over. At kay ba't dakining pangadi, kasi balo ko, may papatudto din ng dara, kayong sobrang sakit panamdamana. Dakining pangadi, sana itang kabiyangin na ito, o karing balang bengin ng pinandit, masakit siya, panamdaman ng dara, di na niyang pamikatago ng apong ginuban kanito, makatudtod, makapagpainawa. At first time kong ikit na, kaya pa man mayaring may papagkwento, may beautiful eyes siya ng darat, makinggan ko niyang binuisit po, tabi sana kang painawa. At ako pa man mila ko, ikit kayong migpiyakin ng dara at metodtod. Answered prayer, ining ikit kong misan pang binyan ng apong ginuna, pakibat kayo ng paniga po, masana, kitang kabiyang ito, na bengi, makatutod yung masalisin ng darang masakit. At ako pa man mila ko, ikit ko ng may kibat siyang apong gino, kining kanakong paniga po. Masala king ebanghelyo, nanumang oras ing apong gino, ustong yang lepitan, sigurado yung makibat, karing kaya katamong kayadwanan. Iba't siya king sinagoging gino, pisyagnet, kinalat, penaral ing may pabalita, at dakal king sinagoga, agyangal doon na paning sabat, siguradong may bulalaging kayang kaya panat kayo pa yan. Ating may pagkaluman ng grasya at may pakibatan ng karilang paniga po. At anyang taglos siyang ginuking bali ng Simon, disnaning masakiting katwangan ng babaeng Simon, mata siya lagnat. At anyang sinabi diya kang Jesus, iya mismo lepitani, king pagkeran, at inutos na king lagnat ing lakwani, ing babaeng, ay katwangan ng babaeng Simon. At kanita mo rin, likwani ning lagnat, at agad-agad may katalaka diya, at sinilibyano pa. Naman mo may kaduling, malapit siya Pedro, king Gino, anya, ining katwangan ng babaeng Simon, amatas alagnat, disnan na king bali, ing kabud, payabod na king Ginong masakit ya, at ya mismo lepitane, king pagkeran, at pepakayap niya. Uling mababanggit mo naman king ebanghelyo, niyang lalbog niya mo yung aldo, dakalapang miyaliwang taong makisakit, ding midala king Gino, at anyang tumpak no ring gamat na king metong at metong kinayap langan. Kaya ni papakit ng masala ng ebanghelyo, aliwa mo naman din taong makalapit king Gino. Aliwa mo naman din taong malapit king Gino, hanggang ino kilala, akabud din napit kayo. Manusig king paniga po. Pagkalub ng grasyang pakayap, ban mo niya kapaldanan karing masakit. Alinapit da kaya, o may kadya mismo, ing linapit, kawangis kining depatana, kining katwangan ng babaeng Simon. Pero beto nga patutua, papakit na pa ng ebanghelyo, niyang kabukasan, muntay king tahimik kalugal,
At kabut penintundering da kalataw at hatagpande at edane buring mako. Ingino, pisyag ng kailangan mo naman ng ipanaral kayong may pabalita king kayarian ng Diyos, karing aliwang balin. At kini papakit na ning Gino. Aliwa mo yung lalapitan da, ding taong maniga po, at magparalampu kaya. Noon mismo, kawangsting katwang babae ng Simon, karing miyaliwang lugar, may mamunta, at yung mismong linapit pa, karing ating paniga po, at makanyang menusig, karing taong magparalampu. Paganakat, panagkat naniting kapag masusyan, king Diyos ta magparalampu, gustong ating paniga po. Nanupin kayang paniga po ning balang metong kaya katamong ene. Sundo kining kwento ko, kining darang pintalan na bengi. Kambening pamilya, paniga po minasana. King lugod at pakalulo ng Diyos, nakamta ng dangwaning ingrasyang pakayap. Itulot na siya ng Diyos, hindi na pang pamikatagon. Ining sakit ng panamdaman, bukod kitang akwa na siyang api bata. Sana migit kanita, ipakayapa niya. Ikit kung mi panusig na nitang kanakong panigapu na bengi, anyang akit ke at bayo lakwan idara manyaman, matudtud, at may kapagpainawa. Sana ka rin datang pangaldo makanita mo rin. Ban kanita, bigay yung kayang katawan, mina, payat, at sana makanyan mo naman mitagana king kayang pamamangan. Pero ikit kung metong sana makasawop kayo, nabigay kasi bayo mi patutudin ng dara, abiro ke. Kabisa, lipat kay kening kwarto mo itang kanakong standi. Anya kasi mag-birthday kong 50, niyang 2020, at lula ring standing mi biya kanako. Anya nitang metong mi uliya. At king sala, pero uling pila ng beses may katadwa, linubing danom king bali. Anya makaangating gamit king bali. At apan sigang kening standi ketang pika dining hall mi, makatumpak king metong pitumpakan, bankante, mabasa, anyang lumipat ko king kasumangid king kwarto ng dara, makanita king aga na ka. Ban kanita paramdam ko kayo, na ang diyang kapamilatan nasanan tang standi, akit na yung makatalakat king kayang kwarto, lalo na't makakasulya ko. Ang timawaring bala mo, banten yining dara, migit lalo na, iparamdam kaya na, agyang alak pa rin kapamilitan tang standi, panamdaman itang kakong pangayatsyo, at ang tike mawaring pangadi, lalo na po tang panamdaman itang matinding sakit, king kayang atsyan. At nandin bayo ko mako, bayo alasing kuning abak, may paintagon makagising na ima, sa sadyan itang imalan na inuli kong marinat at pipyan. Pinabilin ko kaya, na ilipat siya itang kanakong letrato, itang standi, king kwarto ng dara. At sana itang mo man, makasawupya naman ban kanita, panamdamaning at syuko, ang yang alako, ban kanita, may paldan niya, ketang sakit ng panamdaman. Iti mekad metong yang simpleng paniga po, pero balo kung makanita ka importante kening darang masakit, amargula bagay, nung ketang oras sa manamdami niyang sakit, at mayapaning apong Ginoo na ining kanakong standi, magpaganakana at syuko ketang kwarto, babanten ke, pangadike. At sana makanyang tanggap grasyang pakayap, idang waning, at makanyang sanang mipaldan kumayap. Nung nanamaning panigapuyo, kalupananing panigapong ini, simple mang panigapo, pero sana makaibiyak kapaldanan kening darang masakit. Agkatanda kayong hining, iyarap tamo king Diyos yung kaya katang panigapo, lalo na't ining, pabakaliyamanong kanakong sidya, metong yang paganaka, metong yang managkat, king Diyos ta magparalampo, ustong ating panigapo. Nung makananong dakal lang linapit king Ginoo, king sinagoga mekad, king kayang pamanaral, ang ganan niyang muli king bali ng Simon, at disnaning malagnat, mata sa lagnat, ining katwangan ng babaeng Simon na kayang pepakayapan, at midyan pang pamikatago ng agad-agad yang mekatalakad at mekapagsilbi.
Ademi mong dakal pang taong masakit, at milapit king Ginoo, lalbog niya yung aldo, pepa kaya paano nga ning Ginoo. Kambiyan anita, pisyag na pang kailangan niyang mamamunta karing aliwang lugal. Bani panaral ning may pabalita, ning kayaryanan ning Diyos, maging karing aliwang balen. Makanya nang gaman king salukuyang panahon, makanya nang papasyag ning gining kapag nasana, naita mong ating panigapo, kaya tamo magparalampo. At pailalam tamo king kaburihan ning Diyos, ing kaya doon na ning balang metong kaya katamo, kaniting dake ning misa, yarap ing kaya katang panigapo king Diyos, at agkatana-kataniting kapag masusyan king Diyos ta magparalampo, ustong ating panigapo. At nasa kiyang pupusan ning kanakong darakeng umilya, kaniting kawatasan ng among kingadleng acrostic panigapo, para king kaya katang misa, kaya king radyo. Pamanyal pantaya king Diyos, pakikwanan tamong biyayan, adwaning grasya ng maula, paulining kapanayan, ng ating pamangailangan, king masakit akabilyan, king Diyos yang sukat lapitan, banipasyag ing kapurian, gunyati at mamaralan, agpangking kayang kaburian, atang alang sigurado, kaya pana at kayo pa yan. Pakibat apag kalubna, kailangan iting panayan, umetang magparalampo, kaya nakatamo, payalian. Adwaning kaswapana, ning indutat patulunan, ing Virgen de los Remedios, ing induning kapaldanan tulaning kapampangan, manano na siya ng nanumaning kaya katamong panigapo, ngini kambya ng Maria, ing Virgen de los Remedios, makanyang tamong manigapo, king Ginoo, ing Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Bankambering pamilya at pakamalan, king grasyang ipagkalub ng Diyos, king kaya katamong pamagparalampo, may pakibatan, king kaya katamong panigapo. Talakad kong ini, para king panalangin ning malda. Kapatad, king sahop ning kaya katang Hindu, taimtim at mitmong kababantang manalangin, para king kanuan at grasya ning Diyos, nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, para king kabilugan a banal a kapulungan, banking kapamilatan ding sabla ng pamuntok at kayanib, apahayag na king mabilugayato, karing anggang aldoning pabanwa, ing maya pabalita ning kaligtasan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing bansang migigera at detang magsadya para kaniti, mikakasundula sana at payapang miyabe-yabe, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing anggang pamilyang makasalbag, banking malagwang panahon, nanumaning kasiran, pilatan ding miyembrura, malarin king sawop ning kekatang Indo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangan amag debosyon king Virgen de los Remedios, tanggap ta ng grasyang ibat king Dios, para king kaligtasan ning balang metong kay katamu, lalo na laban king virus a COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na para king kapaldanan daring miyapektuan king COVID-19, antimurin ring kapaldanan daring kapatad tamong masakit, lalo na ring makatuki. Ermina Nunag, Marie Emil de la Cruz, Arlene Gomez, Alicia Gomez, Jesus Manalo at Budong Alonzo. Ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ing kapasalamatan antimurin ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kaya katamong Arkidiocese, king pamagsadya tamo king kapitong anibersaryo ning radyo, at para king kapasalamatan daring makatuki, Leo at Malu Pineda, Chris at M. Farol, Larry Tuazon and family, Mrs. Alice Gomez, at Dan at Lynn Abrera.
para king kapag nasandaring kapatad tamong magmasusi, king Aldoning Karelang Kebaytan, lalo na Kevin Pelayo, at para king makapasubaling kapag nasanang Joseph Raylan Biveray. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangu na biye, lalo na ring meyangu biye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, paulining kaya kang lugod binyeme kaya kami ingindo, ing Virgen de los Remedios, kapamilatana, antabayan mo kami king dalan ning kaligtasan, karing sablang aldoning biyemi, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos ipang lubos mayipaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang king kapamilataning Nuana Virgen Maria, pagdalara kaya sanang tulat kapayapan kete king yato, reting malukaming ayin at panalangin, dapat baboning sabla, pagdalara kaya sanang biye alang kapupusan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing ginuman tabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo laring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo ang Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid ing pasalamatan dakang parati. Kapilan man ampon nuka rin man, o ipa Diyos ing alananggat lubos maipaya, kabang parang alan miyeng nun a Virgen Maria. Mapalad yang dili ka rin sablang babaeng mala Virgen, akyakang piniling magindo, ning buktong mong anak. King kayo payaning banal espiritu, ing Virgen Maria meging tunay ning indo, ning kyakang anak at bait na, antimong sala ning meto yato. Uli nito, kamering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kyakang ligaya, layon makyabe, kingalantong ng pamamyak kapurian kaya kat ngaming kakanta. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampondaya, ning ginuming Yeso Kristo, at tatandanan mi pa kanitambing mi panganyayaya, at bayo na kusang dubdinawuning biyan na king pamaylasan pon kamatayana, kinwaning tinape, at pasalamatan ako at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang niti ka ring disipulo na nga na, kuwanan ye iti, ikayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti ka ring disipulo na nga na. Kuanan iti, ikayo nga at minum kayo kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayo, ampon para ka ring sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang ening gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kay ting tinapening liyem poning kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, pon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misusulok ing katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan meway pa, ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing Kapariyang Kapampangan. Ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng pepainawag, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Pangadimila ring pakamalan mi mayang unabye. At babaligdan mitang panahon, anyang mabyela, kitang oras ning kalipitan, ilaman ikwami lang lepitan, at may kasawupla, may kibat king kaya kaming pamangailangan. Nya adon mi, dalamula, ding pakamalan ming mayang ubi, at ding sablang mayang unabi, king pakalulong mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bialananga, ban kambiyanin mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambiyan ng San Jose, ing esposo na, kambiyanin mo na Apostol, kambiyan ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambiyan ring sablang banal, amibiyabia kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panawon, apuriyan ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambiyan ng pon kaya, kaguming banal Espiritu, sablang parangalang pon ligaya kaya ka o Diyos, ipang debos mahipaya, manggaman king alananga. Amen. Anting pekamata sa uri ning panalangin, makanyang tamong ngining abiabi maus ipa, kaya tamo magparalampo, ban mipakibatan la, ding kaya katang panigapo. Manalangin tamong ngini, para king panyatang ning kayarianing Diyos, busal tamo. Sumasalangit ka sa ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang naon mo. Dito sa lupa, para ng sa langit.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagpulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ming talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipami, ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo yung kasalpantiyanan, ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyayan pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Kang Kristo, aginawa kaya katamo ng timong mikakapatad king kapamilataning krus na, pugayan tayo ing metong at metong, king tandaning pamakisot, ampon kapayapan. Kapayapan kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Ikaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Ibigay kami kamayapan, ibigay kami kamayapan. Nyoring banal akalam ning Diyos, para king banal abalayana, lumapit kayo, bantang kapanla, kambering kapurian, ampon kapasalamatan. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iagkasmiyay nga manu mo, kumayap naku. Katawan ng Kristo, Amen.
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mowari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo, oy paming malugod, ing pamamilataning induning kaya kang bugtong ayanak, paratimingan sanang pakinabangnan, kapamilatana, ikabos mo kami king sablang kaligaligan, at idake mo kami king kayang kabanalan, iti aduan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Nung makananong papalad na kaya katamo ning may basang ebanghelyo, naking nanumang kaurasan, kabud ing ginuyang kaya katang lepitan, at kaya tamo migparalampo, siguradong may pagkalubing grasya, at makanyang may pakibatan, ing kaya katamong panigapo. Paganakang babiyan na kaya katamo, niting kapag masusyan, king Diyos ta, magparalampo, gusto nga ting panigapo. Nano pining panigapo ning balang metong, may kaditang kapaldanan, akawangis na nitang adwan mi para kening darang masakit, kang dangwaning karinking Santa Ana, at sana no makananong meging paralan niya, ing misang miyang panganyang Domingong, ketang kaurasan na manamdaman niyang matinding sakit, mangaga, at halos enanaag yung pibatan ng tindining sakit, at may bugsumuko. Sana kanitimang misa, bulalag ning Diyosing kayang kaya pan at kayo pa yan. Banano maning kaya katang paniga po, kambiyaring kaya katang pamilya at pakamalan, lalo na ring masakit, may pagkalub, ing grasyang pakayap. Makanyan tamong ngening, abe-abe king Diyos magparalampo, at maniwalang king kayang lugod at pakalulo, ibiyaning grasyang pakayap, munyak kapaldanan kaya katamo, at makanyang may pakibatan, ing kaya katamong paniga po. Manalangin tamo. Mayap ka at mayupaya, O Diyos, at kaya kaalang imposible. May kadbalo mong doble ing sakit, ming panamdaman po tang akakit milang magkakasakit, din kaya kaming pakamalan, lalo na po tang manamdaman ng sakit, uli ning karelang kapanamdaman. Kinginyasat, adwan mi, iyatsat mo misan pa rin mayupaya mong gamat. Ban pagkalom mo kaya kaming grasya mong pakayap, pati na ka rin gaganakan mit, tigaganakan masakit ang miyembro king pamilya. Ang gana ka rin masakit, ka maganak mit kakaluguran. Karing masakit, ang yeni makisam metong kaniting banal amisa, kaya tiking radyo ning Archdiocese, karing pakamalan ming avid viewers and listeners ning DWBL 91.9 Bright FM. Ang magpitunang banwo, gagamitan ming kasangkapan, ing radyo ning kaya kaming Archdiocese. Misan may paiting gamitang kasangkapan, kaniting kaurasan, kaniting misang darawan mi, lalo na kaniting pamupo sa dake, amiyang pangiting panalangin para karing masakit. Kasanting nga pamikatagon, naking ebanghelyo, mi pasyag, na ining tinubod mong anak kami katawang tao, ang ginuming Jesucristo. Nanumang oras sa lepitan de, menusig yaking kaya donan. Karing taong kaya migparalampu, lalo na karing masakit. Kaya lang pepakayap, at makanyanyang may kibat, king karelang panigapo. Ngayon yarap mi, O Diyos, ing kanya-kanyaming panigapo, at king kaya kaming pamagparalampo. Bulalag mo yung kaya panmo't kayo pa yan. Huli na naman yung lugod mo't pakalulo.
Paluban mo sa ngeni king katahon it pangatahawing grasya mong pakaya pat mo iting malagwat lubos sa kapaldanan. Emo kaya kami, nune pati na kami masakit. Ang miyembruning pamilyami, masakit ka maghanak at kakaluguran. Masakit, himiman nano balang, pero papapangadi kaya kami. At karing sablang masakit, amakirake. Karing miyaliwang programa ng radyo ng kaya kaming Archdiocese. Kaya ni King DWBL 91.9 Bright FM, bigit lalo na kaniting kaurasan, king pamakirake, kaniting banal na misa. Anong nuwabihabi kaming magparalampo, at kaya ka o Diyos, adon ming grasyang pakayap, at yasang makibat, king kaya kaming panigapo. At adon miti o Diyos, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patulo ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patulo ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo San Padre kami. Pio ng Peltiachina, Ipanalangin mo San kami. Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Lourdes, Ipanalangin mo Virgen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Virgen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Virgen de Candelaria, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakalulwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakalulwan mo kami. Sagradong Puso ng Yesus, Pakalulwan o mo kami. Pakayap ng Pusong Yesus, Pakalulwan mo kami. Tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Yesus, dinan mo kaming kapaldanan o Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Yesus, pagkaluming grasyang makibat, karing kaya kaming panigapo. King lagyo ng Yesus, dinan mo kaming pamigatagon. Esa masisiralo, ba't numan katinding kapag subukang arapan, numan katinding sakit na panamdaman. Kaya ka kami manalig o Diyos, kaya ka kami magparalampo, ban mi pakibatan, kaya kaming panigapo. Makanyan mo kaming panwanan, O Diyos. Pakayapan, dinan kapaldanan, at bendisyonan, king laguning pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, mitutuburan kayo, at ganakan king Diyos, magparalampo ng ating panigapo. Salamat kin Diyos. Dakal pong salamat at maya pawugto kaya kayo. Huintuming Virgen kekeng patulunan, ikang minyetula ampong kapayapan, kinginduming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ingkatahimikan. Ting sablang pisam panampong ding bisitas, ake kang delawan o Virgen amaslag, ding hanggang memalen pigdala mong lamak, metula lang dakal ke kapasalamat, kasalpan tayanan miyunlad milablab, ing pamikalukot agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo